Yes, reka tubasuhuze bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye mwese hatandukanye, tubifuriza ibihe byiza. Mwami Yesu akomeza abane namwe bitewe n'aho muherereye hatandukanye. Turabasuhuje mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Reka twongere tubasabe gukora subscribe kuri Kayangana TV ndetse na share na like na comment. Reka dushime n'abakomeje kubikora umwanya ku wundi, tubana umugoroba n'igitondo isaha buri saha. Nibyo byiza ku bakunzi bacu. Hanyuma reka dusangire amakuru y'umugoroba cyangwa se amakuru ari kuvugwa ayo masaha mu karere ka Kongo ndetse mu karere ka Minembwe. Amakuru reka tubanze tuje mu Marimba hariya haruguru mu Masango ndetse no mu Mitamba, hanyuma turangirize mu Minembwe. Ngaho turagateye twaje kuganira muri uyu mwanya w'umugoroba, murakaze neza. Hanyuma amakuru ahari avugwa nuko mu Mitamba hiriwe intambara ikomeye cyane hagati ya FARDC bari kumwe n'abazayemu n'abarundi bari kubarwanya twirwaneho. Hiriwe intambara ikomeye, ni mu gihe amadrone yiriwe arasa bikomeye. Biratangaje, ni mu gihe intambara yo hasi bikomeye ariko niyo hejuru igakoreshwa n'ubundi muri wa mugambi ukomeje gucurwa ukumaraho abanyamurenge cyangwa se abatutsi bari muri kariya gace. Amakuru aravugwa nuko mu Mitamba hiriwe imirwano ikomeye, bakoze ibitangaza ariko umwanzi yabashije gusubizwa inyuma mu mwanya mutoya, ariko hari intambara itari yoroshe kuko umwanzi yaje afite indi gahunda, yibwira ko wenda ibyo ari bukore biri bucemo, ariko siko byagenze. Yes, amakuru ari hariya mu Barati cyangwa se mu Marimba kuko ni hamwe. Amakuru ahari nuko umwanzi yazamutse avuye mu Masango, habereye imirwano ikomeye, n'ubundi ni hagati ya AFC cyangwa se twirwaneho, hagati ya Wazalendo Mayimayi ndetse na FARDC n'abarundi. Habaye intambara idasanzwe hariya mu Marimba ndetse imanuka igera mu Barati bukeya, ariko ntiyatinda yongera kuzamuka isubira mu Marimba hejuru, ndetse babakonera epfo mu kibira kimanuka cerekeza iriya epfo urangira za Gatobwe. Amakuru ni nk'uko ameze, ariko ubu mu mugoroba n'uyu tuvugana no masaha hari kubera imirwano ikomeye cyane mu Marimba, aho higeze kuba amakaye y'abarundi kera igihe cya Gisiga, n'ubundi niho bari kubarwanira aya masaha turi ko tuvuganaho. Andi makuru yabereye mu Minembwe nuko ubu nyine tuvugana hano, ubu nyine aya masaha turi ko tuvuganaho saa moya zibuze iminota 10 nuko drone irashe mu Madegu. Ubu nyine aho ni mu gihe uno munsi harashe drone zitari munsi ya 5, ariko ubu nyine mu Madegu harashe drone, iraje ishikira rasa, iharibisha ibintu bitari bikeya. Niko dukomeza kwamagana n'umwanzi ageza aho yinjira no mu baturage. Drone zivuye kuri point 0 abonye ko binaniranye, ubu nyine drone yinjiye mu baturage irashe mu Madegu. Ubu tuvugana drone imaze kubasa mu Madegu, kandi urabyumva ko nawe drone irashira mu Madegu. Ni mu bintu byinshi, mu bantu benshi aho ngaho yangirije. Ico twibaza kugeza no masaha nimba ari iki umwanzi, n'ubundi icyo bikoze umwanzi yanzi bo yiwe cyangwa se ya mpamvu yiwe ntabwo yarangira, ariko ubu nyine ageze aho ishyize mu baturage. Drone ikaba iraje irarashe mu Madegu, kandi ubona ko ikoze amakosa mu baturage, mu bana, mu babyeyi ndetse no mu bintu by'abaturage. Nguko uko byifashe mu karere ka Minembwe ubu nyine mu mugoroba, nuko drone imaze kuharasa mu Madegu centre.